Sikuyo indlela yelizwe lobomi ikhaya labantu behleli ngenxeba nina ke nahluka futhi qongokona nithi noyana phezulu hey noyana seliyaphuma manje wozani sike sijabule lapha le VOG Voice of Glory lo Akim Mzarire live and direct. Siyalitshela namhlanje idlalade liyabulala liyachova ivangeli khona lapha bomama bobaba basisi asitshayinini ivangeli. Yes, Voice of Glory ukhona lapha Akim Mzarire usabe sishaya music njenge music Tiripopa dadaya tupanezino conference ye Churches of Christ chechiri kuitika Akim Mzarire ari pano nyatsotererai musambo muziwira zviri kuitika pano Akim Mzarire and Voices of Glory. Tererai munzwe musumuke mjambe mupombonoke asijabuleni vathandekayo nantidlala telikhithiwe tata ndiyazibona abantu bazikholisela newe tinoimba ukuthi uchanakizwa asikholiseni kumnandi sikhona phe dadaya Voices of Glory Akim Mzarire.
pfungwa tsvuku. Ngativarumbidze Mwari. Haleluya. For good living, ichipakurwa Voices of Glory. Tizalazima ndipakuti irecipe imuzi nalika Jesu. Haleluya. Mwari vakatisiga tigare munyika, tibereka netisadzeho nyika, pasina zvirwere kana nduvu.
uchagara panyika ukavimbika uchagara panyika makore 70 uripo panyika ukateerera uchagara panyika ukavimbika uchagara panyika makore 70 uripo panyika panyika panyika. Chamuna chini cha kusomana abantu bayofa kamba ukazarire leza wakatulenga tukale munyika leza wakatulenga tukale munyika tuzyalane dituge munyika taziko malazi kuva kwakaza bulanzi kule kutashilizi aliandolo Bateze.